pisi na pisi. Rero pisi na hagarara. Kandi nawe ese nawe pisi haza nkahava sawa tuwewe na protokoli cyangwa nakora abantu abamagare mbere ikirori cyashushe kandi abakobwa bazamera mu giyaje mu mutima kabisa. Rero bisi nambere nibegera umukobwa cyangwa umuhungu utazerekana uwo bashakanye cyangwa uwo bakundanye afite ibibazo, afite igihombo, afite akaga, afite ishyano, yari iry'agashana. Amen. Abo bakobwa rero bambwiye ko babonye abakunzi, bamaze kubimbwira ndavuga ngo rero jyewe ubwanjye sinabyibera, tugomba kubyerekana mubera hose bakabamenya. Siko bimeze? Mwese muteze amaso n'amatwi naho nimuhumirize turebe ndabizi. Twihuse rero dore aha nimutambuke mugende mutuzanire
na Mary. Imana ibahungisha ko mutadushwaje. Twaje rwose iyo wihanganye Imana ikugirira neza. Amen. Amen. Muri iyi si kubona umuntu ugukunda akakwemera akavuga ngo tuzabana icyo bita akazi aba ari ikintu cyoroheje. Ni ukuri Imana ibahungisha mwinshi ntabwo ki wibare gusa dushwaza Kalisa muneho hari ikibazo. Imana rero ibaho umugisha. Yitwa Makuza Robert. Shinga. Mazina afite aho ahuriye. Makuza muzi icyo ari cyo? Mwese Abanyarwanda nyine kandi rero Shinga na Makuza Imana ibahungisha kutugurira abakobwa. Mu bakobwa muzaba kumwisha bafate neza. Amen. Rero mwitorero. Dore aba bantu nibo bafite ubukwe. Tugomba gushyigikira tukabaha amafaranga tukabasengera tukabona mu bukwe bwabo. Umwe buzaba mu cyumweru cya mbere uwa gatandatu wa mbere w'ukwezi kwa 9, undi ni ku cyumweru gikurikira ubwo hazaba ari ku 14, undi ni kuri 6. Ubwo rero tugomba kubashyigikira. Umunsi turaberekanye asigaye kasaye protocol batuzanira umukeka kugira ngo Nasaba abapasiteri batambuke hano tubasengere tubereke Imana izabagirire neza mu bukwe bwabo kandi ubukwe buzaba ubukwe budasanzwe bw'umugisha n'umunezero. Imana yo mw'ijuru ibahe umugisha mwinshi. Abasabe bapfukame hano hanyuma tubasengere. Reka muramvura amaboko dusengere aba bana bacu. Mana ya Abrahamu, Mana ya Isaka, Mana ya Yakobo, Mana ya Isirayeli, duciye bugufi twese mu nzu yawe. Turagushimiye kubw'aba bana bigumije, barihangana nubwo bitari byoroshe, ariko turagushimiye ku uyu munsi ushoje isezerano ryawe. Ibi ni ibintu twasengeye Mwami Yesu amajoro menshi dusenga. Shimire ryawe papa we, shimire ryawe. Abana b'abakobwa turagushimiye ko bihanganye. Uyu munsi batuzaniye bakwe mu itorero. Imitima yacu iranezerewe, imitima yacu guciriye bugufi gitarewe. Ndasengeye Mwami Yesu gahunda zose ziri imbere. Yesu bishigikire, Yesu bibemwo. Gahunda zose turaziguhaye Mwami. Mu bihe nk'ibi ariko baritegura ubukwe. Mana bashigikire, Mana bahe gukomera, ubahe kwihana no kwizigira, ubahe kuraba umusaraba wonyene Mwami. Turabasengeye Mwami, uzohagurutse ababashigikira, uzohagurutse ababasengera, uzohagurutse abantu hirya no hino kugira ngo bitabe ubukwe bw'abana bacu. Mana we turabasengeye muri ibi bihe, duhagarika ibitero byose, duhagarika imyuka mibi, duhagarika ibibagwanya, duhagarika imvura ry'abazimu bose. Mana we turabahezagiye mu izina rya Yesu. Ya tariki turayiteze, ya tariki y'ubukwe, ya tariki yo gusoza, ya tariki turayiteze Mwami. Turasengeye ababene data baragupfukamiye Mwami, natwe abashumba natwe turabetse ku biganza nk'itorero nkabera, turabahesha umugisha, turabahezagiye turi byiza. Urakoze kubyumvise. Rimwe n'irya zina rya Data
ni iry'Umwana n'irya mpemu yera. Amen.